Iya bu. Iya bu. Iya Inang. Kasihan banget. Dari mana? Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Janjimu Tuhan, tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tamasono piyama dihita kana maramarambi hita sisara suhuto tabasigo saudi akaina jadi barbarista ala torosobiga duhita marhaliang maita buti dan marhaliang maita molodang siya sa barisan kita sa luta na maramarambi tarlubomi ma dilas mirohata pala di tikyo no siyang ma tutikin namang iuto gabi rumah tangga si tiruon rumah tangga na berbahagia kas rumah tangga si tubuhona ta si tubuhori wakari namang iuto dengan nasida sa tunasa rumah tua pakas doa pala dibuka sa tikyo dihidak ka na maramarambi ala dongdo kabuat songon si hibur-hibur niyan naing mardos nitahi hita akan namaramarangki ala dong dibuat bona hasuhuto si ribur-riburi dos rohata karajanami kakainak sorry pada asa manortor manyan kita sisa da hasuhuton wah karajanami donga tubuh nami na ora batok kami so donga tadi batanggia di dongani hita dipersahalai laho mangulahon ulota di bogasa tikyon ala dia mang permusik nami naing manortor kami sisa da hasuhuton namang permusi naik na malo nami na maridete nauli asa nengkan ulo nami apala dibuka sa tikyo na barjolo sahali alu-alu hamazo tu amata pandeka pasay mau lihat ma amang lunga dia alu-alu ko tu amata pandeka pasa asa anggia tungdingkan di tiro-tiro ya karaja Raja na dihuta si habok kabokon Raja nami amang permusik nami alu-alu jo tu sahalan ya karaja dulu mula tompa bain damang ma godang mula-mula padomu ma tu godang sopa namarang isi sada suhuto baik damang amang gondang namar sisiukan akan namarang asal kia tu akari namang yuto toro hahana toro anggina si toro pinong perhami saluhuna baik namang
tambah-tambah sila siliroha na naik siya kalau kami siya na materiwata o penuain permusik nami Sabi, Abang. ido ako na dua depak marmeme anak depak marmeme horu naik marmeme mahami tu yan ako nami dohok parumain nami apala ditikyon alay si dohono nami doha muna daping antin mau tu sabi beno na bo itu pak buka saat tabi ang kasih tua-tua lasroha muna dah atau mbak amang permusi kami omma godok sahala omma godok sapur marmeme kaya nama las marohamuna las rohani to dimuna atong nono nami masona tani na dua na maddo sidiki si kopago la golang pangarahuna tumo di so sadia na upasa tabi akadongan tugu kurang binasuna horas mahamuna macalo tu gandana malihami na pasahaton sidok putih mahami dihamuna kasu itu polo jadi dihita matarloja roa kamang borunami paidamang majo kano mono monne asaro ka borunami sa luna
video. Dalam langsung ini yang kurang ulang akan tulang nami kalau di dalam mudo tu hami pertikian dua satu dua tu hami pergi ke muna dari serami di bawah dua muna ima bila roham satu nama marobi lima tujuh muna ala nakajalo pamasuk perbugaso persaribeuma atau lima tulang nami mana tulang nami mana makai mana kerenang bau jadi jalani yang kedua ame kamu sudah terlalu hamil son katanya kalau terlalu hamil pinaso walau terhamil dan kamu berjauh kodang mudah-mudahan sekolah rumah kodang sobai lima soba cara nalau pada waktu kamuna katulang semua dia benar di dalam nami dalam pada waktu kamuna tulang nami bahaya sengaruh hamuna nalau rajalin mudah-mudahan nami lima soba nalau pada waktu kamuna dan kamuna anak modal soba nawar bulu-bulu
puluh jari-jari si masih pas orang ibadat, pas orang ketimuna. Tujuan narion, matanya mamu tamat tambah pula di mana. Sanjung majudu. Dahulu ajaran nami di bangun nami, sidang dengan kami dengan nami. Sanjung majudu dia pun dia dimaksud profesor yang pemerintah. Boy, belum ajar mak. Belum sampang, nak kaya nami, hamsal nami. Nami, ini, kamu akan mendengar di mana? Ini mana yang kau belum pernah mengalami nak kondisi dan tidak kini, namun akan dipahami. Buat tamak nama kami masing-masing. Atas dari kami akan mengguru na lagu, naguru na basa. Di dengan nirohamu na maradoko na kahami akan hula-hula. Tutakas luhu jalohami akan hula-hula. Di sude, pabe namune akan mengguru. Kami matangnya akan hula-hula sa luhu na. Ang dia matuari na manguton, gabi mananula muna di badian. Sinur ng pahapanan mo na dihuta. Tuhoras na mo na sa luna, pargelengon nami. Kakamangmuru, di sa luna. Yaka, beredo, ibebere nami, inapinalumen ito at tatuamo. Sayang dia maduduy, jolma akan nabisu, jolma akan napistar, jolma sioloi hita, na dua-dua na terlumobi ma, sioloi tuhata partingga pasay. Arani akamangmuru, lumayan nasi tutua rohanami, kami akahulolog. Ima di sopamuna maradupok kami akahulu-hulu. Tilas ni rohana mi awang guru asa huwag ako kami sa awang guru permisi sa pala sa tokit amang parmus kami. Dengan dihamu pergelungan nami doho dihami akahululam so lima doho nami tuhamu na amang buru nami Ano kata naman lukon, tagiyo ay nyo, tagumain na tiyo, marap ng malalaman. Pwede mo masinyo, sulit ka kata. Marado di hamuyay. Ulang-ulang namin na niyang baka nagkakotok kami. Kahit lamang lamang, kondang manong-ulungon eh.
Boru lupa Berubah. Roa Maurito. Tadi dia. Godok Botson. Saya banget ya. Dari itu, taruh. Omat Boru Nami. Boru Silaban narok di hutan. Boru silaban narong di tataw. Non, baru toko. Das guru kamu se, Boru Nami, Boru Naban narok di bawah di hutan. Boru na ba? Boru Naban, taruh. Oh. Boru Nami, Boru Dasoy. Boru dasoy. Kasi pwede ni su amang boru. Pwede Kasi ni su, pwede ni su dalawang- ni ulang kasi boru niya su donon. Boru niya su donon. Ay dia. Iba ba si Jose Raja namin? Sa mamuser kemudian itu makalewata. Alaas ke orang rohana na mangalew hay pasu kita. Basta muna una botami di domani buat siapa kawangon dan somni hami darok ni nano. Alania mamburu wala siya mulai diulang Tuhan. Tarsigo di baru berbina ubasatan hamuna akan mamburu. Bolong kusomoni menaboy dunia akan tulang muna. Naboy terpasatan itu hamuna. Alian nauli alian nalengan. Nanau si Jupamota tubat pikian na negro. Asa lobi siya permendin naboy terpasatan di bagat terpikion. Boy terpasatan itu hamu parkeleon nami. Atau bilog na dua-dua. Asa firmen na boki bau-bau pasalongan. Marhide berbeda pasatan kau perkenon nami. Firma dihamuna Todi alai rumah aka pamuan. Maju Firma pilih memuar atau tuh. Firma tu bil maling tu pau yang mata berjadi. Ada tulang namin sa luhod at tulang namin. Tubiri kami lo Raja namin. Pilihan ni rohana naik. Kasi mo dihud-dihud din namin lo at tulang namin sa luhod. Kasi bergubal na at tulang namin. Sa ilas rohan namin kami pagkain mo. Kung pero sa namin sa mga tangyang lima, tangyang lima kiningan, firma ditutup di namin, kami at Iya, betul. tuwari na kami udon. Kami memang tangyang matong mata di mata, kami at tuwari na kami udon. Dia muna sa luhod na hulugan namin. Kami manalin mo muna di bagian. Sino lang papanang muna di bagian. Tuwas na ako sa luhod na sinaja di hulugan namin. At oras na namin usap-usap yan na asa bago na lahat na nangyari at dulian. Oras mahami pa mo muna matalo. Tuganda naman di ang hulugan namin sa luhod na naman yan. Soni memang guru. Anak nasi kopail mas batariparan aka ada tu perkenon namion. Beda mas hata perundang mas studio. Jadi sokin ako kami. Kaya dalam ko, paano mo naman eh? Wala sa kami ula-ula muna. Dako laman ukube. Ano, ito lang. Pamiring titiki mahina. Ano, Raja? Dia ka mangkuro. Dia raro namin. Diotak ka muna. Tukuro niya lamang muna. Ano, ito lang. Sironon namin. Horas mahamuna. Sudah na una pontok kami. Matututo lang na basa. Alay nilas niyo hamuna ka mangkuro. Dohodok ka na tulang muna. Ima makuat hutki-hutkian na. Mas iso mau masaat kami ka mangkuro. Mauli at ito lang na basa. Dua muna barmusin kami. Naglaw pa sa haton, hutki-hutkian din at nasurimana mahami. Baik kamu mamusik na upat si.
rahasia rohanami mangere uti-uti na kanatulak ko sa luhuna kasi maruang na mga talibata so mga nanganiman dito tunang na lagu pinuman dito pabinang hanya kapag pinagod tulu-tulu tidak niya kapasamotan ko ang kaginaman dito o pero na namin tunang makasaktan na tulak mawiyate man niya muna mawiyate man ang dihita sa luhuna lumuri ma totoo kami kapag pinagod makasaktan ko sa luhuna ito yung ito kaya nandiwa kita muna sino na papasin ko na turas namin sa luhuna hula-hula namin na tulak kami sa luhuna o pera sa namin usaw-usaw namin masok na talaga Tuhan bago na maralto na nila sa tubuyan oras mahami pagkalimot ng magkalo tulad na mali ako tulang namin at tulang namin nabasahan ko siyo kung namin na namin Galing awas. So muna parubusin namin. Kaya magkari. Baik kamu nga, god na mula-mula, nas padua mo mahobat, nahobatisi. yang sudah ada doon kumir kami ng presiden kami na sosialya presiden kami melalui sono-sono dia memang na buhay pasatami melalui pagkakaroon ng tulang namin ras maruhan ng tulang so lima doon namin do Tuhan munahan sila kami tulang namin at tulang kami sa duhon Galing. naman pagmursi kami ako hari manong mahula-hula namin pahinda ng doon kung nagsabay kakasay Ulos na siro na naisilong namin ang pagkakilala ko. Kung pinagkakilala namin, tulong namin masulat ka rin ang linggo na ito. Asa CDP, siguro kami kung mga pagkakilala. Tinulungan din sa saliyan na ang masatalo na yung pagkakilala. Ulo-ulo namin. Kasi karoon na nagdalo, ibas sa amin ang pagkakilala ko. Nabasado sino kung di magano ka namin. Mulai kung magkarap pamin, kusong ni Melo muna, tuhami at kahula-hula muna. Alay ingot to hamuna dito na. Pinoparmira bandero hamuna. Iboto hamuna nalaw pa sa kapon at kahula-hula muna. Kami betong matami ang madalamang Panginoon namin natutuhan ka parte yung kapamasay. Ahadi ulaw sa iyo naman jadi. Sinur ka kapilang muna, lamtu sehat na muna ang kapargelawan namin. So kung dito ninamadwe ka doon namin, di po may kahot ang panalian na batok to para-para. Hora sa batok na mo ang kapargelawan namin na manglian. Suwaksong ni mahami na madjalo ang kahula-hula muna. Sino po di mahami ang mga pulo. Nigraw mahami, law madaponton, pargelawan namin yun. Pagkamu mamusik na umat kisi.
Cimbay belum muna tusira. Jaga tunggi belum muna tugula. Bolo sama kami yang kahula-hula muna. Sitok ka mana bakuli. Bolo kami na margeleng. Sinero nami do hurang balga tuhaguna akka margelengon nami. So kung ilo inabatuin madoon nami. Ibuat may natok malo panarian amat tu para seha mamuna na majalo pargelengon nami. Sok-sok lima kami hula-hula muna na patupahon. Sino mo di mami? Maulihat teman tulang nabasa. Rumah tunas orang kami majalo lima muna. Tuhan yang akan berkeliling operasi kami orang rasa maulihat rumah bui tanpa saat kami Tuhanmu atau bangun kami semua datang dari Tuhan bangun orang tu menyatakan dulu ya orang semangat berkeliling orang majalo ipas mauna hula-hula kami mengalir silo begini Gabi. Masih tiada las padumu tuan saat ini. Sonima di sila di timaraku berbersih dohon lupakan nama manusia nabi nasa hukum kami ko hulu-hulu namin beda mga magunan karong namo Jadi belum sementara sendiri para gato nadi 2 ton sama di 2. Jala ada dong dengan tibunani. Nah, udah utami nadi 2 ton. Dengan tibunani saya sama pagado 2 pongdi. Tu kamu be ang gidulinamin na manok sinorotra ba sa dauli mahila. Udah di pasal namin ng bom. Sila mangguru arobe kami sa lupa di sobi ko sa sejarah di Marako. Nah, binasaan yang karena tulang muna nak ya kumangkuru pamanhudi tina asa doon namin sa silip na dua pirmin na pokpi doon mapasalongan pirma doon kita sa luna luju-luju ma niyak kapasamuran asa siya juman na gula-gula siya juman na topat kaya mama kita mula-mulay asa matutundang sa pabulakin. Jadi 10 kalau dalam nama sobat dalam asmaran badamu asmaran kedua sudah selesai Ya, Ada Manggarin. asal kau mampu sobat tahu sobat istirahat di luar di sini kau.
Kalau hari itu sebelah itu hanya di Kongo. Pertama kamu teman terbatas di bawah jaga. Saya ulang ini menjadi. Asal itu bukan saya kalau pasangan aku kalau ada di bawah atau orang ada di bawah tapi nakutik kita permohonan. Kutik selesai dia kerja, mana di mana ni, orang mana finansnya. Kalau ada yang guru, orang berarti jadi dilakukan oleh kita. Nanti nomor satu dulu nomor dua. Oh, itu lah. Orang setengah bisa lupa udah nama jalo. Di Baghdad nama Tuhan guru nami sih. Mana? Kemudian nama kamu mah seperti nami. Nama lo nami. Kare mang. Kita hujan dia kita kepanhatan. Memang si dia harus berdua maju asatan. Jadi binasa